الحمد لله رب العالمين خلق الخلق لعبادته وأمر بتوحيده وطاعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق عبودية لله وأعظمهم له خشية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا لماذا خلقتم وبماذا أمرتم. إنكم خلقتم لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وبذلك أمرتم. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دبب لممسد تنوب عليه علمي خلق الخلق لعبادته ألمي جملة أبتلي كما وأمر بتوحيده وطاعته نيغا جون يا مرو ناكل بانجيلي أني ناكا يا مرو كون لبتلي أم بشيريا كروكريا وعلك كلبانجيك وحده على كلندو لا شريك له فرنند على له الملك مريا على تي وله الحمد تنوب عليه وهو على كل شيء قدير. سبع عليه فبك لك وقال عن بشيريا كروكريا أذكرك تشديك صلى الله عليه وآله وسلم الشريعة كفعلك تشديد وكما كلينا الله تعالى كجند nga jon la dafale do donyana jon la dafale o alakray akmalul khalqi ubudiyatan lillah وأعظمهم له خشية على كردي جون بلا دفلي جونيالا علي والد بسرا علي كتم بكا الله تعالى كالجونيا ودي جون كدرجة ولا قرة لي موك مني كالجونيا دفر علي ni ka koloni fanga boyana alay kasi hakemina idaraja bu qurata alay ro kasu hakema alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alladhi ya allah ta'ala ka jon la dafale jonyana alay wa alladhi kun kulumbe alay adshuna akulumbe allah ta'ala afar kulula alaka kuma kan labatulla katime alaka jombeka amikishin nema chama ina alafe ni jombani na
sodunyewe shinema chama ina ala fe aye ana sodunyewe ani ajenyo ani ma sona ka twano fe wa ala jonyu mayina fuka tashi alqiyama sanga selima o ko ka shegi kin ka ala fu ka ala tanu ka ala wali man don ka ala barkada ala mi afara mandunga ala mi an skwandi nam mandunya alkira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kutte me sirabbe o be adama fadlu ala ya alkira bunya ni fion lafsa manju kitabu minuka bun katam alaka kitabu beka القرآن الكريم القرآن العظيم وجينا على كرادك صلى الله عليه وآله وسلم نيجا على كرادك سبحانه قبل كرادك وبيني على كرادك صلى الله عليه وآله وسلم على يا سبحانه كابوي دغمنا على يدغوب سياكة تمدغوب بك كان مندوب سياكة من مندوب بك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومن قلت كل سنوات يبي لا أكلف ونعم الله تعالى تن كافو كولي من دون كعلى بركدا وبسما أنت يزنونغا على بلي دوي أي أن يربي من على كرام صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم وكو أن يولد لك غربلا نداء التقوى على نسر يولد لك كان يوم ولكن على إنسان يعني كفو ما كفو فنجا على كلا يبقى فلان بنا وعلى إنسان ni jon sirana alayni aba ala gashiski ni jon sirana alayni aba ala ka yamaru kaun labatu ku labatu libin noya ama ni jon sirana alayni abi chugodo ala ka kangarda kauna o kangarda kaun gashiski o tator ko nya kulo ya ala Israel o ya to juma amba damne do ya rabbi ala kan fara ala Israel jonga o ko fa adama de ka nga hakili jagabo an kilingile fion fendiya adama dun gangu yere yinda limada khuliqtum wa bimada umirtum anga nga yere yinga andlala mungama ani ambla mbe munaya ayin foka ko wo halni cide ngumaci maoma ni fatila itelgalagatoy ni yakli be nyonfe ni nyini ngali ngunga nganna ikono ikingangi yere nyinga ekani nyene mayai ni nyene maya mi ni alai a ison ala kabalo siraw noya yi ka nyene maya da mutafion chaya yi ki blaya ngangi yere nyinga ne de tla kunye jmenyi mblambe munaya adaka adama de te foi mara kwanza adama de te foi ke kwanza kurai hal ni haram kudu مثلا yahti bila jikola hal ni tulonge kudu e ba sura kundo kon mbal a kebabulu e de biga ko o kuinte sawabai e ba sura ke kundo bala atibulu hali wulu o min ya to fo adama de ba yanen ka hali wulu ni ya blai fe ba soro bla kumbala ya blai ka furula bla kumbala
adama de be feni o feni nyini kana na ya ka duko adama de be fon feni nyini kana na ya ka baradala ba soro na kun do be ala ni fenzanda do sangumbala ni soro fen nyini ta do yi kesri ka nyini kana na ka duko no ba soro nyini kumbala aywa ni o adama de yire talaka nyine ayre ko ka ama yire yini nga don shi ata yire kun jetimne ka fo kun membe alere la ya da ma yire bla yon kella qur'ane o ba ya ma yire bla ya dan la kuma don ambla la ya bashi mi yire bla ya bana ni ambla la ya an kunga nga ambla ba yini ko don ka don ayambla ya kujmeina akalla yini ejmeye ana abe munyini afe o mana Allah ta'ala ma oko kono wantu ana amando kuna sirila ay chidonji ambla be ji kono ya kumi ngama ay cido mbla kana ye fo ay ale be min ni anveja anga minge anga chechuko mina ni nyene maya na ya cido nana kana o nyefo awa ni nyene maya be kunje chuko mina cido yo nyefo a ya ko banewa kella ko munum be ya nyene maya ko fe cido yo fana nyefo mun durabli sasa ko to bonde ka bulu ka sade ala tlala ka barala de wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula alayhi fa ko amma ke nyanga tali kelaw yekoy fo angele ko ka cideci anti jama kulu shinya ngata fanga cide blaka cisuma fa ofbana cide bena mandondo cide bena tredo aw ni ron na nabbe mi mawla o alkira ka cide yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam o miya belaf samanji o min da farakati me cide ya beka alai cide ya o cide ya blaka na kulu ko kaya alkira ka cide ya da fakati ma beka o ala ya fo anye kitabu kono min jigina arakiraka no e qur'anay wama khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun majinani adama dib la foy kama foy la kunwara foy tula illa liya'budun fodra ko kana alabata wati an fila wati mina nganga nyo wati diga ala batula sungolo sumena ay ru mana shi masa ko ya rabbi ala ka faranshi alkira ka sabu ku sungolo dugo tamne kabni arajaba manajo اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان على بركة دو أنا رجب كبركة دو أنا سمولو مانغولونا إكا سمولو فرانشيكا أنا دون بابدوكو akoni mama ni sungolo yeli nyini alafe ki kana nyine ka barang ma daka yele iye ifarka funi ala bato fe ka jidi batula ki kana nyine ko yini ka faraka ko kadaka layini te akira nyana da mai ko layini ye ngat no sorala di o wati samandi juljul do o yoro barkama juljul do na temena ma chamana she chamanga mana fa foi sura ma do be nyina mala ni usam bi se ki balula ko tega fiye sama kabla ma na fa sura sungolo kelina ni sungolo bi se ki nde yebu nyena sungolo bi oroni ko o ya sura ubalu keledu ndo ma foi sura foi o kacha o mo be islam o wedete islam o ke mo ko ta ala kula
مغتا على كركولا صلى الله عليه وآله وسلم ودا تو على كركا كما دوبي مؤمن كان نتوكو دنيا كرو ماي اكونو كدو da kurniye fula mai man jangui ngani yek mai korofle alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu ko mo gawla so here mai joni ma mi shi janzoro da kirama daida ko ay baran akabara fananyena ay shi jan soroka to wala yuman gesraka ko de mo gawla so here mai وشر الناس وعكس فنبت من طال عمره وساء عمله كم غولا جمع يجني ما ميشي جان سرقة والجو كلا كذاك نيشي جنا وكرا سوي كان نبارن ما تشايا أي دونغرا يه ودونغرا بكرا سوي كدفرا كبارن ما كدفرا كغفي كنو نماياكا كدفرا كميزانو كنو نماكا awa o aksubo chugo kelina ni minje ala kula ashi janya o janya do faro farashi ka do faraka ko juwa na ja kuin abebe mumini de nafa hali nyina maya kundala janya ja te fenye adama de ni te ala kula ni te ala batula fudu ko andilla ka kuma ko o choroba do nyini gara kebe sanjulla si torwa sambi oron ko kabu kale ko sandando mo yelela wakila bana hakilite nyombe akokulu makuma ko mingera le ni yoro shi la kwale o de dafu kada kalere ado ale batu dam ne kuma mina woni bice ale sebe ale ki sebe do ala kuma nde o sandanduru e ka to wata shiki shi la badi e shi be yoro mina ere kasi ay ruju mana ere ka seli damne régulièrement o damne nak mo na ebodo e ka kalo ko dablaki nyesha ala batuma o damne nak mo na ebodo wa fien do be awna ngan tugo do ola kana ken ngana ye ala kutala ka kefu bariye ala batula kana soba o yedda fara bay ani folomon yonje folo ma do kera ngana wi kafiriya la ka kafiriya ke ka ala kuta ke ga kuma min Allah ta'ala na fonsiriya umani tubiye ni tubi dayela la wi nu tubira wi fo fenge jahiliya mana ala soso kula yo nyom flake aslama yala alay yo chesri nywana flake yo nafulu nyom fla do ala kula nga minga cha an fe pi e be bulu baliela kuma mina be to me be a don ke bi son ko be ma ga kuma mina ikira islame ikira ki yo ko dabla ki tubira itala ka ala ku se be la make isebeta ala kuma imasiga ko langana e imasiga ko la nyefe mai hal sai bala ko fanani ka korole nyami nyon ko tetta machine mai ni mai ichugo don la la harani sumani kera ika mizanu ma ya fati giriya de ata giriya de kadaka adama de reka tubin yeni tamashe jonjo ndode itubile kofe isebena na do ala kubarama ikesri innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at no kera mo anjigi binyela mimbe ala yoro tigi an do donko inga tamashe kon bala قرآن بيت مشيم من سبك على كرك كما كم بيت مشيم من سبك صلى الله عليه وآله وسلم جاء ما ديك توبين ينا باي أفرب فني على بتوفي كذاك كما بعلي بحمي منا من دون أنك كرو مين تارك كندا نسيكو وبن وده توبين ما بوسا هذا بدي نا علي جين كولا جين كولا ni mona duna adama de la fudola na fulu ini strafe je ini strafe ni dayele lay ni occasion dayele lay abu aba hauja ale ba faka ma to gien ka kula amuna antu hakil kilinta ala kubala wa fi dhalik فليتنافس المتنافسون
لمثل هذا فليعمل العاملون على مولك كان يوندام أنا أنتفع ناتليا نيو يورو أي يوندا هو على يردبو يا مروكي وتجيه كويدا ويلا ركوي ويعلى بتو باروكي وفنا على أمبو كمبلا كأمبو فيلا كأمبو كنا سيلا أمبيا كومينغما كوفاين wale majina na adama de la foi kama ukabatu ka kuma foka pere tike kan nogo wala kuma uridu minhum min rizq na ala ma garske yini nga jonfe wama uridu an yut'imun na ala tafama yimi mogobe aka maradunga dumini ala da kasanu ka badu dumini ma ga kuma info wala saka nogo wala ika kudon ka buwa mambo iba fa kuna ala ma garske yini nga jonfe ne ma yini ku kana ala dumini ne ubla mina we ne batoli ambiya ala opno nanana nyeshi batoli masaw anga gatike ko de be cigodi anga je ko be kedi ko inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin ko ala de garsige kela nganai akana sran garsige ala de bo garanti oyi chede de ma tama ala batu chenul bi ngo garsige ko de ba chama nga ala wato ala abatoli fomige ko ya ndla kunye garsige ayo dame kana ayrema kwale de boke wato don ba do ko timina salaf ko kale ka ko yara jona ko umabla mina yo otako ke ko de ulu doni ubla la mina ko toy asbabu rizq garsige soroli sababu shari'atul balde ikilama ikabarake hata amfila juma na Qur'ana ayat na nayi na sunna na nayi kuni juma jigina sai libana aibo fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wa asbab ar-rizq asbab al-ma'isha balu sraw yow garske sraw yow wa sababu di mujarrad asbab sababu judu المسبب هو الله الذي سبب تيري هو الرزاق هو الرازق الذي غرسك كلاي ما تيري غرسك bana ala ko ne de ba garsike akana to o garsike yini bara fuy ka sugula ka bo adla kuma noye ala batuli ni garsike nyesna ko do ne de ba garsike nganya bla mina wajmai al ibada ala ya bla mina way batu de on ngaketay do bla la mina o ala batuli o ala re min laydu ta joy o yembi garsike adoyraw a chayraw ibi baloni mingwan ye tanki be nyene mala o binna nasra dokon veka bo alayo ni gartike bana yere be bandi na shite nyene mayina ni be balo ika balo to be sina fa ka sori gartike to be sina wa unanna ima halni bullunya mana alako kwale magartike yini aka jonve amanyi kubale ala dini ana dallu foita ambulo bima an sugula ka bo ala batoyima kadaka ambiya wode kama da lutiga kema shibulo da lumbi sugula ka bo ibla kun kama ibe yoro la kumi ngama fuyi wore sika sai bulu yoro ina katene ibla la yoro ere la kumi ngama anga jandola o aya folo aya flana ni ye qur'ana fla alay ya marukan folo min fo ni qur'ana kalan kana suratul baqara kono bina si ya marukan folo mima batu ya marukan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun mo ay wele bla bema ama kirengere ni mu'min wede mo ay amma batu amma mai mi adla غايات لكم من جماعة ويا بتولد أما مية أدلى أو درون ترى أو فرافون فنقويا على دي يقولوا بدلا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن آية نيشي على بتولد ما منغصو أنا كشي على كنيا نتابع منغصو أنا فرع على نيسرين جونغا وياندي عم بفهم ما هما ni ba ala yesran ya wele da ni mago te ala batula a tsiga foke ala yesran ya joyede chete de ka kuma wele da fudu ka mai kuma be abe dishi goshila misra ala ya amma go ta'ala ka fardaula amma go ta'ala ka dauna amma go ta'ala ka ya marqauna e ti chife
k'i ci fɛ kuma do tiɲɛ tɛ bato in de bɛ jɔn fara ala ye siran ye jɔn wa bato n'i ye bato mɛn silamɛya kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ fardaw de y'a la kunkolo olu de ye tiganikuru la kunbabaw alfara'id Allah ta'ala ka fardaw alkira ka hadisa y'o fɔ ko sɛmɛndiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko hadisu ya sukudusi de ko jɔn di yɛrɛ surunya ne ala la ni foyi min ka di ye kasa ko ye min fardaya kasa an yɛrɛ ko tɛ bamanankan la ko kotigi sago kɛ a ka fisa wale ɲuman kɛ dɛ aha bana i yɛrɛ ko ka min kɛ o de ɲɔgɔn tɛ ala ye fɛn minnu fardaya an kan o de y'a to dɔnnibaw b'a fɔ ko hɛrɛ foyi tɛ nafila la nafila min n'a kɛra sababu ye k'i sugu la ka bɔ farida ma maa o maa n'i y'a dɔn ko sufɛ seli bɛ fiɲɛ bila i ka fajiri seli la i ka wuli ka taa fajiri seli ok maa o maa y'a dɔn ko i bɛna baara ɲuman min ju tigɛ sufɛ k'a bɛna kɛ sababu ye e tɛna fajiri sɔrɔ o mana kɛ yɛrɛ surunya ala la fɛn o fɛn ye min tɛ farida ye o to yen walasa i ka bɛn ni farida ye dɔnnibaw kuma ye min sabatilen don dɔnnibaw bana ala ye a fɛla fɔlɔfɔlɔ min fɔ yamarukan don yamarukan in a y'an su ka kɛ mun kan al-ibada o ye alabato de ye ahlul kitabi min fana filu ye n'u y'a yɛlɛma ka ala ko yɛlɛma ka tɔ kɛ anw de ye ninnu ye anw de ye ninnu ye anw bɛ ta ibrahima tun bɛ yan fɛ a nana yan fɛ anw ibrahima bɔnnaw ye kuma caya ala ko kuma bila nin si la wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima kun filɛ kuma fɛn o fɛn na a ye nin kuma in adressé ahlul kitab la nka an bɛɛ dama ka kan la k'u bɛ fɛn o fɛn ka k'a fɔ bi u ma bila nin si la u ma yamaru ni dɔwɛrɛ koyi illa liya'budu Allah u ka ala bato mukhlisina lahu ad-din u ka diinɛ kalaci ala ye ka ala ka tilebandiya kɛ a cogo la hunafa u k'u ɲɛsin ala ko gɛrɛgɛrɛ ma u kana ala ko ni fɛn wɛrɛw ɲami ɲɔgɔn na wa yuqimu as-salat u ka seli jɔ wa yu'tu az-zakata u ka jaga di wa dhalik dinul qayyima o de ye diinɛ sɛbɛba ye o de ye diinɛ sɛbɛndiyalen yɔrɔ umaru ko a ko jamakulu o jamakulu ni ala ka dɛmɛ tora u nɔfɛ k'u sabatira i b'a sɔrɔ u ka baara de bɛ caya u ka kuma bɛ dɔgɔya kɔrɔ ye de u ka cɛsiri fanga bɛ bonya alabato la ka tɛmɛ u ka kuma caman kan o nka jamakulu o jamakulu ni ala labila y'u sɔrɔ ya rabbi ala kana an labila ko ala labila ma jamakulu o jamakulu sɔrɔ i b'a sɔrɔ u ka kuma de bɛ caya baara bɛ dɔgɔya komi an caman bɛ cogo min na kuma ka ca kuma nuguni ka ca kisɛ tɛ jaba la n'o tɛ ala ko ye a ye ɲɔgɔn sɔsɔ bɔ wa i ɲɛsin ka bato ma dɔrɔn a daminɛ faridaw la i sɛbɛ don ala ko baarali ma a nɔ bɛ y'i la sisan i nɔ bɛ ye sisan wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun waati dɔ tɛmɛna ne y'a daminɛ kana taa fo salafu yɛrɛ la waati dɔ tɛmɛna n'a fɔra salafu mɔgɔw hakili bɛ jigin alakira n'a ka sahabaw la tabi'in lahu olu bɛɛ to yen hali waati dɔw tɛmɛna n'i ye silamɛ jamana dɔw lajɛ ka hali an yɛrɛ ka jamanaw lajɛ i b'a sɔrɔ wuli ka jɔ man ca ka se hakɛ dɔ la nka adamaden kun sɛbɛ b'a yɛrɛ ma u sɛbɛ b'u ka bato ma ka tɛmɛ anw ka wuli ka jɔ cayara bi kuma cayara nka baara dɔgɔyara ala k'an kisi k'an tanga dɛ bi kuma bɛ ɲini ka caya baara ye dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ tiɲɛ fɔ n yɛrɛ ye tɛ foyi tiɲɛ bi anw bɛ wajuli kan min lamɛn dɔgɔkun kɔnɔ n'i ye hali a tila tan n'a baara jogo la dɔgɔkun o dɔgɔkun ka usuru ta a la i bɛ fili i yɛrɛ ma sisan ka n'a kɛra lamɛn ka bila ye kuma t'a yɛrɛ baara dɛ
in ya lame wa wajli kira da ya folide nga at-tatbiqu ka do ka nyina ma la ka waliya a ubara be wajli lame na kilengele be de ko rane o de fara kire kwa ka mo hakili jigi na ya yi kwa bin nafake kuma mina na ya kwa hakili jigi bi kulu min nafa na bin nafake kuma mina kuno kira mamun bisra ala nya ulu binu yere kun wajuna ai o koray du rubina kuma inta ka barake dai wallahi ala kira na ka sahaba wi anda nindi lulu ku kuma mamme ko ta dogo dagui na ala kira ka ya maru kun nana utu akili daga bo aka koy utanu kan nafa usma koy utanu ka entero usma koy as-sam'u wat-ta'a sami'na wa ata'na ko ga chen fode anga san dariya do be o san samay ako folo bara min be dine la selaw bulo da'wa sirata way ki chesri mamunu maslama ya famu ulu famu ya islamaya la ulu ka son ka da islamaya la ka duala ko ngasida baraka la fly men fara loka mi yere be islamaya kono de were mago be ka chesri min kale la wala sa ka son bara in kelima wala sa atskun ka swala hali kafiri mago to la ko do ade islamaya tigile yin galla no bo muna ni haramu bo muna beninge to bo min ba faga do ni ren na fayd me la ilaha illallah mun so ate wata ka foko ala tikake ne ko ni yamaru nana joma ko ala ko arkira ko sallallahu alaihi wa sallam ye kundon lawo ima kundon lawo iyo nafa don imo nafa don ne ko mingo ka ke o te ebo meleke to yu wasa do de la de ulu kishira iblis alayhi la'natullah o eta yin de ke ala ka tubi da ila aniye afla bada kuna ngoya kono ni ngomina ala ko meleke o ma kuga suyudu ke meleke to ma nyingali ke umma muqarana ke umma kuyin suma ma adama lasli laje ma fuy laje umma adla kuma laje du kon ngo alla sami'na وأطعنا فسجدوا ولو يسجدوا وما problem فوي سورة آدم كونغا ما تورو فوي موسر وني على تشتورا تقول غا إبليس عليه لعنة الله علينا كفمو دم كينت لا كبو تسمنا إن لا كبو بغلا نكف سكت ماكا فين يبان رأينا إبليس عليكم أقوى muna amma wasadu ala bunyana ka ala ka yamaruka bunyade ayi ayre fela de laje comme mo go fela laje minabi fa fela laje nkira sobuye ka ma do ka islamé tien a fela laje nkira sobuye ka do ban alala a fela laje nkira sobuye ka do siga qur'an ayawla ka do siga ala kira kuma kauna ka do siga hal ala kira ka cide yana sallallahu alaihi wa sallam ga qur'ana yini be fo da ala ko amdu ya dama didla ne udla anni be waswasa minna akono abe shaytan ba de me ulaka waswasa munun na kono ka sigana munun ndo ala kula na ala bodo ayo sigaw jini ni ala kusmani ayo sigaw jini ni liman ya kubayali dan bo kusi liman ya bijidi liman ya rabbil كل من يبي جديد نجمين بالطاعات بالعبادة على بطو على كي يمركون لبطولي ودي بالضفرة جون كلمة يعني على الشوشو على كدون برجالي وبات من يبي اللافوت الدون دوني كاللافوت رني بالك جين فلو نفيا ولا بابا بقولوا بقى كنا بنانا كيا سيجي دللا جدول كيا جمانا فلو إذا هذا ما دي أتولي فيو أبي كلونك على بطولا فلا ما بك كافرين don bo yodi fo ko ala kuta ni testira ala kuta do fe kito dabla o bi sama kata do ma minga bakate malika fana bi sama kata do minga ere ndadi bi so mi ma ibina so ma kwa bita wulu mina ni ma dabla o kafiriya
ko sagairu be adama de sama kata kabairu ma ni kabairu kora jurum sanu kul ba adama de sama kata jurum kumba ma jurum kumba nulu ma dabla abu kunje kafiriya de o kafiriya kuma o de be jien kono bi o kafiriya wala o de be jien kono bi fuka ta sigana duma chamana ala kula ka sigana duma chamana ka dinana ka dina ko yela maka ke pupa ko mo gulu ka ke tlonge ko mo wala ya billah bato négligé li dama de baki hali an ga du kono bi yaye bente sina mote ben bara dala mote nyon famu foila afam babbe adama dum sugula wara tula udlala kumingama utola uta ala batola ka sugula be je bona be hami ko ni je ati be je ko la de nga nayi ala bato ni ala bato de ahami ni asbebe ala kuma wa ala ko indi binake sobe ka allabe wala saka faranyonga kla mu'min ya balmayay ko binna automatiquement innama almu'minuna ikhwa engani woba be kalimani yala aw islam o limani ya balmaya o binna tukudi atna de o kumana ko nunu mabla dawrela uka ala kilinya ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا نفرق على العبادة ربكانا اصطلاحا اسلاميا يفتقلا نفرق على العبادة في الإسلام هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة إسلام يبدأ كان تعرف كو نافركو العبادة كو أكما قرري منيا قرري لا بيلا نافركو على بطو كو تغدد العبادة تغد جامع أبو منفرد يونغا أبو فرد يونغا لكي لكل ما يحبه الله ويرضاه على بفون فنفي على باس جونك فون فنجي فون فنو كلي كدي على نيا كني على جنب سرني أي من الأعمال كابن بارولا والأقوال عن مكونة الظاهرة من بكنك والباطنة من بتقول ذاك أعمال بتلفلي الأعمال البدنية وبي والأعمال القلبية جون فرقوا لبارو هم بيجي كنكا قولوا بي دسكون فنكا بارو بي دسكون أسري دسكون كان كتا دسكون كان نميري أمان نميري نده كان سبتا كنا كان نمبيان كباكونا وي دسكون كبارو فانا نمبدي توقف على بطو كتاب تجي قولا سا أكو بهذا التعريف تشمل كل ما يصدر من العبد من الأعمال القلبية والبدنية والمالية المشروعة كو تعرفين يعني قرى من فوق بطول الساعة كو قرى فو في مبو عدم دي ربطو أبابي دو بطو كنو فو في مبو عدم دي ربارا لا كو أبابي دو بطو كنو ما يلمد تكي يرو ما منتي تكيكا سرات أتوما فراكا فنو ببو عدم ديو كل ما يصدر من العبد فنو ببو جنور من الأعمال القلبية كم ندسكنا بارولا والبدنية أني فرقلوا بارولا والمالية أني بطمنو نولو بنا فلوكنغا المشروعة من شريعة لدو شريعة نمي إيري من لا كتير شيطان من لا قبل يسيغورو كتير شريعة يبارو بارا يامرو كني بارو باراي نو بكني جسكوي والما نابي كني فرقلوي والما نابي كني نفلوي
ko bede toy ko al ibada jon kan go be kala ci alay o be je alay ka o be ke ci ko nyini sharia ko nga ke ci ko di aw don mo nana mun faraka sa ko hatta al aadat تتحول إلى عبادات إذا قارنتها نية صالحة ko halin ladalaku parce que ni ni fora sa amana yoyin fe do be lu ko nyanga ladalaku islam ya man ya marula an yere ka balu siraw du tindron an ngene ma taala ndu ambuke o baraw du amina ni yelke femina sa o yoyi parce que ay don ya ayo fam ala ya amla mina kaba kuma teula o nga sisan sa an yere ka nyene ma ya femunu hali an yere lafiya lawi ko munu ya an yere ka ladalaku haramu ke nga yamaru kaman na ko anguke no e ko dagale munum be nyina mala o don ba ko hali kudu yere kulu sega yela maka ke batoyi ni nganya nyuma duna jikoro nani nganya nyuma farla ibe ibina telefisno ko mingwe dato ya nganya nanga ndaka dosuna wala sanga siga nafla sini shufe sa nafla nganya min tarife sunokoina ikatile fe sunoko yelamana kaka ala batu iterga nyene fin bila ngai boto ka iterga fi ya ngania ko ala kira ko ni islam ta arabu islam yoy babu baraji soro mena ta bondirke ya ala jeyni ni kama ya kira yi yara min fo ka ta bo islam yoy o baraji ni kama yo min ngania ala iterga nyene fin de bila de ngai yelamana sila akira ala batu ibi dépense min kay gaddi bayala kan na songo ya do ayre adama de bulu hala manga fu femina we na songo boy wa adama de parce que abe to bika blere de e de ka de telaf o ko ni ini muso ke me ko ke jafu e hali nyon photo la okay kasoro madola na turaka ku janyo bulu fana ba fiya abeka na anji kon mo famde angoni na songo boy nke jafu ya boli e ba jafu ya bo ni da ba jafu ya mina ka tubili jafu ya ke ko be kera jafu ya fanga kudo kesa kudo ka ke to wani ka ke inni lablali in akeli ka jeyni bana ko ni ngani an mata hali be femin do yin sola kiba baraji so yin ngani ya tala ngani ya min koredi baraji ngani ala kala jeyni ni ngani ala ngani ya kerengere le wala to ko ka kala jeyni ni kama ka saraji ya ala ihtisaba baranga kidi to woro ko antna siga we misali kuma ba dowi ya fencha mam siga do ko ana made be baro barake imi nguma ya ko la dala kun nambuke am se ku yelema ka baraji sorula fasoro ere de kala dala kudu ire maguba kella halni baraji kote o manani da kun ya dama doy ka nyon shuka ka ala bato ere kanunika ijmalan bakruba folla o kuma sungalo suryana ala ijma wara ujra ana ala manan gar sigeddu tafsilu mununa ga tafsilatu mununa kan siga ako ci doni anga ngan cesri femunun fe ananga ngan labe ka sungalo tumbe ci komida ya rabbi ala ka faranshi ka la kan jidi di maniala la kan jidi ala israena bato farfuni ya rabbi ala ko jidi ana kadaka la hawla wala quwwata illa billah jo sefu de jo akra ma ka sabo kala ne kunu tawt tasilla ku ka allahumma أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عم بك أحكيلتني نقولنا أقرأت نجي على أعني ندم على ذكرك إيه على كسمنا وشكرك أني بركدني وحسن عبادتك أني بتترون ما أبدا مدينة على فكرة كن نجي تقول ni adama de ni seme yere la e ba to rite fuyi ni be ni dugo chaya abu farfuni na adama de la ala batula dugo de do da koro de fleni e fi ala ko werete de dallu werete akoro ala ne deme i kosmanika ndeme ngi kosma i hakli marabe ala de bolo imana mi ala kosma i hakli de jigina ala kosma
imana inne labla na wala de akoli lati jombe besti maka ko yuma ge abe tawfiqu min Allah kaba ala o mana o ala min no o debi jod deme ikasika ko ke anga deme ina ala sabatullah kuma anga deme in ka cha anga je ko la kuma do mo ba deme ina ala sa je ko la anga fatiha o amma fatiha to ben tanere amma mbulu jani so be ngala ni je bo ala to bi ben o mana ato anga hitullah ala ne deme ki kusma ikande me ka barka dai e batu tugo ceni ne ko ni ala yare demen na zaw abanaw sa e ko de kalfati ba ala de ko ka ke ko ala ne men ngata ga ban ya ala ka demen sorola e ika la ma bin yede ibika ala saboy ya rabbi ala ko ke an ala kan jidi liman yala ala kan jida ala insana اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم Yeah.